Oh dia haus. Atau ngomong dia Riki tadi. Haus gitu dibelikan koin es. Jelas dia malah yang es. Ibu dibaca ibu. Udah mau main? Dedek, jelas mana? Udah amat. Es ke-8 tuh. Ayam es batu Kasep. Oh, tayo es batu na. Oh, ayam Kasep. Atu lagi lain tayo, Ceng. Mana po? Anjing batas ngejar ayah. Anjing dia mau melilok sana. Saya ngaceng nungguan dia manyar kan. Islam nak, mual. Dia ngajak aing ke mana Bu Ajit? Dia malah ngomong, Erik. Baik sih. Duit cimol. Gimana kita pedagang nak? Dia mau capek lu lumpangan baik. Dia dong cimol. Oh Ajit, kemana sih? Dia mau capek. Dia haus deh. Oh dia haus. Atau ngomong dia Riki tadi. Haus gitu dibelikan koin es. Jelas dia malah yang es. Aing haus. Oh Riko, enak dibelikan koin es dan yang es. Oh, ngomong jingki tadi. Oh enggak, aing teolanya. Aing setan kemana? Woi Erik, jangan setan mah. Karena salat aing selama libur sekolah. Ulang. Ajarin Deden terus dong. Terus apa, Dek? Pulpennya mana? Mudah, Den. Ini ada. Terus apa, Dek? Satu ajarin Dedek. Udah. Coba baca Fahim. 1, 2, 3. Coba baca Fahim. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Apaan itu, Dek? Itu menghitung. Coba Fahim, dengerin nih. Ini apaan nih? Dengerin, Dek. IN ini. Dulu tanda, Dek. IN ini. Dibaca A. Ini bukan ini. Ibu. Dibaca ibu. Udah mau main? Dedek, jelas mana? Udah amat. Yo, saya asup sekolah mah. Tah, jadi belarik. Sabar orang beli es kelapa. Woi, es boba ge lain. Ih, torek Julina. Kemana sih jeli dia? Oh, Ajit di dia mah. Jeng metebek es boba mah. Jeng main nih es kelapa. Astagfirullahaladzim. Erik dia mah. Yo jelema tebek lokasiin mah. Isin cenah. Gureh. Sayulah dia. Es ke-8 tuh. Ayam es batu Kasep. Oh, tayo es batu na.
Anjing batas necan ayah. Anjing dia mau beli lokcana. Saya kacang nungguan ini dia manyarkan. Islah mak, mual. Werik, hayo ih. Usaha teh hararese nyar duit. Segala mahal. Pusing. Peringati ieu mah. Kemarana. Cobain kana si Ajit. Sendal nama ayo, tapi Irfan rele amat. Wih, kemana si Ajit? Si Ajit kemana tuh? Jadi balik. Ih, kemana si Erik? Jering ngangkurkeun. Ah, bodo amat lain. Jago ke suku. Nyan balik nih. Kira gue yang lempang. Berbela. Jadi nyampe jing ke Imah. Imah aing lain tanya. Ih, Imah aing. Woi, Jin. Dia aing manangan. Oh gitu, Pai. Dia kangen gitu kan aing. 2 tahun yang lalu Kak Ipai neangan. Hege Kak Ipai, pernah ulin ke Imah aing. Siapa ya, Kak? Itu Kak aing. Kak, minta duit? Ya, duit bosenan. Duit, Aka. Duit, lain hayang dahar. Ya, duit di baheula. Duit. Dong teu boga bapa bae. Ih, hayang kalah apa cenah? Sana ngomong apa jing? Tulis dia apa yang diparut? Hah? Kardus. Aku minta nyambung. Ya, sebagai ading keselekan amat. Duit. No. Si belalang poe. Kuburuskeun. Ih, waing. Ih. No. Hop, dia mau. Dia. Udah tuh gini. Kamu tak aing. Asal ngurung kembali. Mangkana ceng, lamun boga ceulik dipake yuk kutorek-torek tuin. Ampun aing mah. Ye, Tega, Kak. mulutuin. Nu bener kata boga duit. Tek buduk, Kakak. Ceng, aing ke 100 kali ngomong ceng. Teu boga duit. Heeh, teu boga duit. Astaga. Nu bener kata boga duit. Astagfirullahaladzim.